А пресс-конференция Губзирахчера министр журналист Фирил Еркайт Москва иҟазаара иалагӡан имҩаԥигаӡа иԥыларақәа ртәы. Иара иҳәеит Аԥсни Урыстәылеи аусуцәа ирыбжьоу аиқәышаҳаҭра инақәыршәаны агәабзирахьчара ахырхарҭа аганахьала ҿыц ишьҭырхыз аԥхьаҟа аус здуулахо азҵаарақәа шыҟоу. Аиқәышаҳаҭра инақәыршәарны ҳара иаҳҳәеит иҟаҳҵарц убри амедицинские лицензии зихьӡу убра Урыстәыла аусауартәеиԥш аурыс алицензиа Урыстәыла иҟоу абрахь Аԥсынтәылаҟа. Аҩбатәи уи полис ОМС зихьӡу атерритория Российской Федерации аус иауеит, ҳаҳҟны абра Аԥсынтәылаҟны аус иауртәеиԥш ҳара ҳмедицинские организациақәа зихьӡу убри иадкылан, убри ацәажәарақәа ҳаман. Аепидемиологиатә ҭагылазаашьа дазааҭгыло аминистр иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи аамҭазы ковид чымазара ахкы омикрон ҳәа изышьҭоу зыхьуа ауааԥсыра рхыԥхьаӡара шырацәоу. Аха убри аан ахәышәтәырҭақәа рҿы аихьымӡарақәа ҳәа акгьы ыҟам. Аҳақьымцәа аус шыруц ируеит. Аминистр иҳәеит Гәдоуҭатәи аковид хәышәтәырҭа аԥшьбатәи аихагылаҿы аҟәша ҿыц шаадыртыз иаҭаххар уи иаразнак аусура ишалаго. Ҳара иахьа иааҳартит даҽа отделениак убра Гәдоуҭа аԥшьбатәи етаж аҟны основной корпус азихьӡу. Убрахь иаҳашьҭит иахьа абригада аспециалистцәа, амедсестрацәа, аҳақьымцәа, асанитарка даҳашьҭит. Заведующий отделение дҟалот, ординатор дҟалот, ишьақәыргыланы иҳамоуп. Иаҭаххозар еиҭах ситуациа убыс иҟалозар, ԥхьан ишаҳарҭоз еиԥш убысгьы аартра ҳалагон. Иаҭаххозар, иаҭахымхозар абас ҳашуа ҳамхо. Актемра, Артлегия, Илсира. Абри Аԥсынтәыла иҟаӡам. Урыстәылагьы усҟак саны иаухәарҭәаԥш иҟаӡам. Убри азын ҳара убри аганахьала аусурагьы ҳаҿуп. Абыржәы иааҳгеит ҳара Артлегия. Иааҳгеит ишахәҭаз ахәышәтәырҭарахь ауаа изҭахқәаз показания змаз ираҳҭеит. Ҩымчыбжьа рыҩныҵҟа иҟан ауадаҩрақәа алабораториа аусураҿы алаборантцәа ахьычмазаҩхаз иахҟьаны. Аминистр ицхырааҩ Алиса Матуаԥҳа илҳәоит иахьынӡа алшоз ала рус шынарыгӡоз еиԥҟьарада, иахьа маҷ-маҷ аусура иазыхынҳәуагьы шыҟоу. ПЦР диагностика инамаркны, експресс диагностика захьӡу, убригьы ирылаҳгалеит ауаа, убри аҟнытә адиагностика зҭахыз ауаа рызегьы ироут иахьа дельта штам еилаҳкаауеит, омикрон штам макьана урысшәа уҳәозар дифференцировка ҳзыҟаҵаӡом. Аха дельта шаҟа ыҟоу ҳамдыруа, убри аҟнытә иахьа иҳәар ҟалоит абжеиҳара иҳауа атестқәа уи омикроноуп. Аха дельтагьы макьана иҟоуп, убри азыҳәан ауаа ргәы рҽанызароуп. Аҟәа ақалақь аҿы акәзар, жәамш рыҩныҵҟа ичмазаҩхаз ауааԥсыра рхыԥхьаӡара маҷым. Урҭ рахьтә хышәҩык инареиҳаны ахәыҷқәа роуп. Ашколқәа рҿы карантин анрыларҳәа ашьҭахь урҭ рхыԥхьаӡара иагхеит, лҳәеит Аҟәа ақалақь агәабзирахьчара аусбарҭа аиҳабы Ирма Вуԥҳа. Ҳара ҳазлахәаԥшыз ала статистика уажәы ҳмониторинг ҟаҳҵоит есымчыбжьа шәахьеинаркны хәашанӡа. Ҳазлахәаԥшыз ала хәыҷык иагхо иалагеит ахәыҷқәа рчымазара, уи ҳара сара сгәы иаанагоит абри карантин иаҳҳәаз ибжьаҳгалаз аҟынтәи убри аҟынтәи нас хәыҷык аҽеиқәнакит, ачымазара аҽеиқәнакит ҳәа сгәы иаанагоит. Ҳара карантин уажәы нас амза жәаа рҟынӡа иацаҳҵеит, убри аҟынтәи хәыҷык аҭыԥаҿ астабильность алап аҭыԥаҿ аиԥха ҳгәы иаанагоит ачымазара. Апресс-конференциаҿ иазааҭгылан ковид чымазара ахәышәтәра еснагь аԥхьа ишгылоу, аха егьырҭ ачымазарақәагь шыҟоу. Аԥснанҭыҵ аҽыхәышәтәра зҭаху аҳәынҭқар аҟынтәи ацхыраара шырымоу Едуард Быҭәба иҳәеит ахәышәтәырҭақәа зегьы иахәҭоу амаругақәа рыла реиқәыршәара ишаҿу. Уи ишакәхар џьумаџьамкәа аԥара ҳара ҳхықәкы ҳауаажәлар аҳәаанырцә имцакәа Аԥсны иахәҭоу ацхыраара роуртә аҟаҵара ауп. Маҷ-маҷ акәзаргьы уи ҳазнеиуеит, иҳәеит аминистр. Иара убасгьы дазааҭгылеит Урыстәылатәи рколлегацәеи дареи ишрыбжьо аиқәышаҳаҭра аҭыԥантәи аҳақьымцәа рԥышәа аизырҳаразы аусурақәа рымҩаԥгаразы. Гәдоуҭатәи ковид хәышәтәырҭаҿ акәзар, аҵыхәтәантәи амшазы фҩык рыԥсҭазаара иалҵит. Уи зыхҟьаз ковид адаги дареи рымаз ачымазара ауп, иҳәеит аминистр журналистцәа рызҵаара аҭак ҟаҵо. К сожалению, возраст молодой, но организм настолько был уже изношен, что настолько выраженная была кардиомиопатия. Это вот один пациент. Второй пациент, который был переведен с инсультом, с тяжеленным. Еще один пациент
после обширного инфаркта. Пациент еще один, если мне память не изменяет, после тяжеленных ожогов дыхательных путей. Изначально больные прогностически были очень сложные, к сожалению. А пресс-конференция журналист рызцаарақәа зегьы рҭакқәа ҟаҵан. Фатима Гергиаԥҳа, Инала Гәыхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.